Akasbani Imphal Nayeni Devi ne pau pajari ahanbada maru oiba pau Manipur da ngasi kuntraum doi suba Manipur lolgi numit pangthokli mapung oiba thorom raja sarkarna sinduna MSFDS ki auditorium da pangthokani Laibak sinba thongbada ngasi hanagi Pradhan Mantri Rajiv Gandhi ki mapok numitpu Sadbhavana Divas haina pangthokli Pradhan Mantri Narendra Modi ki numit humni ki Poland khongchat hayengdagi auragani amasung Junior Girls National Football Championship ki winner Manipur na oire Manipur da ngasi kuntraum doi suba Manipuri lolgi numit pangthokli mapung oiba thorom raja sarkarna sinduna Imphal ki Palace compound da laiba MSFDS ki Palace auditorium da pangthokani Manipuri Language Day State Level Celebration Committee na Department of Art and Culture amasung Directorate of Language Planning and Implementation sinduna pangthokadaba thorom aduda kumjali singani kunmathoi lisingani kunhithoi lisingani kulumdoi gi Manipur State Award for Literature khusinagani Thauram aduda Directorate of Language Planning and Implementation na puthokba Advanced Learners Manipuri Dictionary su phongani Ngasigi Thauram da Works Mantri Govindas Konthaujam Shiksha Mantri T.S. Basanta Kumar Singh Raja Sabagi MP Maharaj Sanajawalai Semba Hill Areas Committee ge Chairman Dinganglung Ganmaina Chingba Saruk Yagani Laibak sinba thongbada ngasi hanagi Pradhan Mantri Rajiv Gandhi ki mapok numitpu Sadbhavana Divas haina pangthokli Congress lu chingba Rahul Gandhi na New Delhi da laiba hanagi Pradhan Mantri asigi samadhi Bir Bhumi da laikatuna ikai khumnaba utkhi Pradhan Mantri Narendra Modi na hanagi Pradhan Mantri Rajiv Gandhi ki marifu suba mapok monumita ikai khumnaba utli Manipur dasu Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Imphal gi Biti Rota laiba Congress Bhavan da Sadbhavana Divas pangthokhi Thauramdu da dol gi President ke Meghachandra na luchingduna laikhidraba luchingba sigi maphamda laisu katkhi Manipur da haukiba numit kharani asida nong leptan chubadagi Imphal phawdun jeliba maru obe turel singi imai wangkhatle adomoinamak khudong thiningai obe thakti yaudri nong asina maram oiduna Thobal amasung Bishnupur jila gi maphangpaya ising thumle hairi aikhoigi Bishnupur Paumi RK Manipur Sanana hai ithai damgi gate manga gi manungda ahumde hangdoktuna thamle ngasi ayuk pung 3 tabada gate sing adu hangdokpani Haukiba ihingdagi Loktak Park ki akoibada laiba mafam ayamba ising thumjilakpagi chang hengalakli Marak asida Med Department na hai lagliba tang kunmari phawa awang nokpok Bharat ki mafam kayada paktakna na nong chukhigani nong ka hena chubadagi laiba ki konung Delhi gi mafam kaya ising thumjin khibadagi chathok chachinda Chawna khudung jadaba mayoknare hairi Telangana da sungasi ayuk angan badagi nong kan chubadagi mafam ayamba ising thumjin khre Hyderabad Meteorological Center na raija aduda orange alert lauthopaga loinana lagliba numit marini asida akhak araw yauna nong kan chugani hairi Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Negrim Silongda athuba matamda critical care block ama leiragani hairi block asi kendra sarkar gi PM Abhim scheme gi makhada paikatgadabani Sikkim gi Mukhya Mantri Prem Singh Tamang na ngarang na samukta Bharat hudokre thauram adu da wangang badu Mukhya Mantri na hai ni sa sijana bana mioi amada kaya yamna mangbage haibadu miyamda khangan bagi matam oire Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi gi numit humni gi Poland khongchat hayengdagi hauragani haukiba chahi ni phumanga da Bharat ki Pradhan Mantri amana Poland da chatpa asi Sri Narendra Modi na ahanbani Sri Modi na war sodale bagut Maharaja Square da chatuna ikai khunaba utkani Kendra gi Mapal Thoram Mantralo gi Secretary West Tanmelal na ngarang New Delhi da Paumi Singa unabada hai Pradhan Mantri gi khongchat asi Bharat amasung Poland ga aphaba mari lairakpa chahi humfuda suba kumon ga mari leinana chatpani mahakna hai Sri Modi na Poland gi Pradhan Mantri Donald Tusk ka amasung Rashtrapati Andrzej Duda ga unaduna wari sanagani
नुमित हुमनी की खोंगचत असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वारसोदा लेबा भारत की ललोन इतिक की लुचिंगबा सिंह मरु ओइबा थौपुरिबा मियोइ सिंगा उनादुना वारी बताई सानगनी महांगना मखाताना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना था असी कुल हुमदोइदा यूक्रेन दा चतुना लेबाक अदुगी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की गा उनादुना वारी सानगनी श्री मोदी की खोंगचत असी चही कुंट्रा की मतुंगदा भारत की प्रधानमंत्री अमना चटपा अहान खोंगचत ओइरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो शेरी अनवर बिन इब्राहिमबू ngasi दिल्ली की राष्ट्रपति भवन दा तरामना ओख्रे न्यू दिल्ली दा ngasi लुचिंगबा अनिना लेबाक अनि की ओइबा वारी सानरबा मतुंग यानाचे कया सही तौनरबा याय सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल अमदा मपाल थौरम मंत्रालय की वांगांगलोय रणधीर जायसवाल ना हाई मलेशिया सी भारत की एक इस पॉलिसी का यामना मरी लेना यामना मरु ओइबा थौदांग लौरिबा लेबाक अमनी अनवर बिन इब्राहिम ना राजघाट चतुना महात्मा गांधी की समाधि दा इकाई खुनबा उटकी ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकबा भारत मलेशिया की सीईओ फोरम की मिफमदा केंद्र की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ना लेबाक अनि की मरी हेना फगत अनबगी मतंगदा वफम कया थमखी कोलकाता की हॉस्पिटल अमगी जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर अमा इज्जत मांगहलबा मतुंग तमथिना हातोकलंबा थौदोक की वाकत सुप्रीम कोर्ट अंगसी खनरगनी थौदोक असी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट सुमोतो केस हम लौखटखिबनी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पर्दीवाला अमसुंग जस्टिस मनोज मिश्रा ना साबा जज अहुंगी बेंच असिनांगसी केस असी खनगनी पनबयाई केस असिदा कलकत्ता हाई कोर्ट ना हाना लौखटलबा मतुंग सीबीआई दा सिनखिबनी लैखिद्रबी डॉक्टर अदुगी मामा मपाना पिटिशन अमा थांगटलबा मतुंग हाई कोर्ट ता केस असी अमुक सिनखिबनी मरक असिदा लेबाक की तोंगा तोंगा मफम सिंगदा थौदोक असिबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना खोंगजंग कया मरुम चंगजिंखी बीजेपी ना नोंगचुप बेंगोल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ना करिगुंबा थबक अमत लौखते हाइदुना फम थादोकनबा दाबी तौरी केंद्र सरकार की मखादा लेबा हॉस्पिटल सिंगदा ngak selgi thorang hanadagi chada kunmanga hengat anbada सरकार ना अयाबा पीखरे सरकार की पाउना हाई महौसादगी चनरकबा सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल अमदी मार्शल थंबगी अयाबदी हॉस्पिटल सिंग अदुना दाबी तौरकबगी मतुंग इना पीगनी पाव अदुना हाई कोलकाता की हॉस्पिटल की वातोक अदुदा युमफम ओइरगा केंद्र की आइन अम सेमबना करिगुंबा अचौबा अहोंबा अमता लाक्लोय मरमदी थौदोक अदुदा इजतेम सिंगनरबा मतुंग हातोकपीखिबा जूनियर डॉक्टर अदुगी केस असी डॉक्टर अमसुंग पेशेंट सिंगी मरकता थोकबा हिंसा नत्ते पाव अदुना हाई रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मिहुजिंगा वारी सानखरे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस ना चेयरमैन ओइबा कमिटी अमा अथुबा मतमदा सेमदुना हॉस्पिटल सिंगी सिक्योरिटी अमदी अतोपा खुदोंगचाबा सिंगी मतंगदा यंगसिल्लगनी जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की विनर मणिपुर ना ओइरे आंध्र प्रदेश की आरडीटी स्टेडियम दा सानखिवा फाइनल दा मणिपुर ना झारखंड बु पांजल अनि सिनोदा थोइदुना चैंपियन ओइखिबनी मणिपुर की लौरेंबा मेनकाना अहानबा पांजल चनखी अदुगा रेमी थोकचोमना अनि सुबा पांजल अदु चनखी जम्मू काश्मीर दा पांगथोकदौरिबा विधानसभा मिखलगी अहानबा तांककी मिखलगी नोटिफिकेशन अजि थोकलगनी अहानबा तांककदा जम्मू काश्मीर की अनंतनाग सोपियान कुलगाम रमाबन किश्तवाड़ अमसुंग दोदा जिला सिंगदा लैबा विधानसभा केंद्र कुनमरीदा मिखल पांगथोकनी अहानबा तांकक असिगी मिरेपचे पिछनबगी अरोइबा मतम था असिगी कुंतरेटनी मथंगी नुमिता स्क्रूटिनी तौगनी मिरेपचे लौथोकपगी अरोइबा मतमना था असिगी कुंथ्रानी मिखल मथंग थागी तरानिपांदा पांगथोकनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमो मणिपुर दंगसी 38 सुबा मणिपुरी लोलगी नुमित पांगथोकली मपुंग ओइबा थौरम राज्य सरकार सिंदुना MSFDS की ऑडिटोरियम दा पांगथोकनी लेबाक सिनबा तुंगबदंगसी हानगी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मपुंग नुमितपु सद्भावना दिवस हाइना पांगथोकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नुमित हुमनी की पोलेन खोंगचत हयेंगदगी हौरगनी अमसुंग जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की विनर मणिपुर ना ओइरे पाउ लोइजरे।